nous jaon ya la mana ziwe daya nous ma romando edie edo khodo dodonu dema si jaya lewu kwa bado la santa woni mi mende bana khodo ba kuluna serebetwe mina hanundo Somme 104 verset 5 et yulado ado aikungban do tondi bo ena dawu gbedea ami nu debu de te lo ma dawu lo bo jaya anatuna de dodo ndagbe po debu de gbarote berote gandio anatuna e blo dodo nuton ba e do lo bo jija itan atinde bu de te lo bo sinse nawe anatuna daton le e do metan ba nu debu si do tabana nu dita debu de nu Kristu lo bo Kristu meo jaron ya debu na te yin sinzin de a am gbata mon koton ba jayi do fide hu na tuno e jere do ba wa janu ya la plonji e jere do lo bo sa do do Kristu me ajenai ndevo kwa ito ike manonu ndebu ni kwa ito ike o e ma na wa jayi aito ni no Kristu ji jaron ya debu si do gbatu me asin pe u ve debu asimo tagba debu amowe na gbe adie nu apolo Kristu me jawe jawo na ikaka lobona dawe me anaja ya ana la porote lobona yinu kono gigo de jere jime de Jesus sin koma ami tagbala sin kite gbandebu uvela sin kite gbandebu ndebu na certain we sin akuno Jesus me de Jesus sin koma mi khora de ndebu lenda mina kungun we lobona ziwe de akuno la mina kungun sawa toma mina kungun ay kumba mina kungun khu lobna wada gbenwe mina kungun akotale lobna wada gbenwe lobna gwala nuwe do Jesus sin kama ni mo nuwe ami ana hunu to lobna khoda hami ana akruno asami sa tunte banunde busa sin zimidea nde busa sin damia do Jesus sin kama ye tere ukaka na pewa do akodora do Kristu me ana mona commentaire me dans Jésus inébranlable nous devons ça sin ziwedea nous devons ça sin gunwea do Jesus sin comme mande ero nos otwela bo abonde kwa den senu ran santaton no e hombe te bana mande khole koton la fifa kuno toni kono bazantuma amen.